Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke kongsa hila po tam kepada kekasih kepada syong basa ha Bangladesh kepada teri kum kenong shet jingbam ha restaurant hasil head kepada kawai kesor ha Bangladesh kepada jengai kum ba arkenta sha dauki lara yat ke kali kalayat ho ba kidon ki samla khasi na Meghalaya ki bawan ban puli doktor hasil head kilahap ban leit sa shing jong ki parlok hadin ba kinhon samla puli na Bangladesh kilapha mi lun ya baro ki basa hostel sha Bangladesh habaya keran bat unongsan hima na Shillong ke kongsa hila kalayat ho bakani ke jing yakhi kala sedang jorbha nado menhinin ka sngi ke khat nyo tarik unaitung bat beteng bat mentak ka sngi da ka bakhang ni ke surok ki yo ki hat bat ki skul kalayat ho ru bahasil het kala kinja na markani ke jing yakhi jong ki samla puli kalong bandawan ke sarkar Bangladesh bahkan pendo no ya ka bha ban thungkam tang ye ki khon ki seo jong ki sipai ki baya khun ye ka sarkar Pakistan haus nam khat khandai spa anyo phuwei ban yo laj loj namar ba ki samla puli ki bala nang la start kim yo kam shu ke kong sahila kalayat ho baka jui kendo ye ki khasi ki bana Meghalaya ki bawan puli shasil head habaki wan bam ha restaurant baka trei namar ka smotho tang da ka ktin habaki yakren paralong ka kit bok ru ba ki samla puli ki baden Meghalaya ki bala puli hasil head ba Dhaka kin yo ban lech phai suk sha Meghalaya namar kam tip hadu katnu ke ne ga jinya ki kanne Kublai kong. Halo. Kublai. Ti ngakwa bani kan bat. Kublai ba. Hoi ngakwa bani kan bat pi dei kasih ha Bangladesh. Ti coba ni kan ngakwa ban tip kerteng jong pi sa hai. Nyade ke sahila po tam nya sa hasal het. Hoi. Tang isnong jeng de na manakala. Hoi. Pi hasal het pi le yu mata. Oh nya salat nya letrei ha po restoran nya long chef te na restoran. Hoi. Tinggi kwa bani kan nomor bang i ki bun ki samla pule na Meghalaya Shadal Haka ki ong lawan paino. Ti kalong kumno mata hasal het ka jingi ki ka long kumno. Mata kasengi. Ke jeng ki kulmar te bat ini public student bat ke sarkar be ki student ki kwa ban ki kwa bagi jo kata ka rules bagi kwa te namar de ha ko 1971 ha kata ko de be let mar shane Hoi. Te Pakistan. bun kita ken ki pa jang ki bat ki bun git kum gitu de kila menta kila kim dan shu tang na kata pat kena sarkar pat kala pateng leher shu ai tang gitu kun to gitu gi balet ma Kun kesiu kan. shu ai gitu ban hoi Hoi. shu ai ki ban yo kam sarkar Hoi. de pat kene ki general student pat kim yo Hoi. haba kidan gatalan ru kim yo kenta ki aishwai gitu ki ba ki khunjo gitu ki balet ma Ibet ma hoi. umtaken hoi de kata bagini ki student public student ki alat ma ka benta la bundik ba yap Hasal het dan em bayap ya kila bre. khang shene em pat shu singa shu khabar tang gila don ki ba sha dat cha kumta Sa syok ma. Tinggi kuat banyak kan berkini kinong India kam tam ki kasi na Meghalaya ki babun ki bapuli doktor sya Dhaka. hoi nyet shene shi salat ki bun bhagi shu wan man lagi pa restaurant nga ki ban bam ya kandu bat ki man ki pon nya kren hi bat ki Ti kini ki bapuli doktor ki dan bapuli salher ro. hoi ki dan ki bun bha Ti menta ki le kumno kini hamar ki ong bala sya mi lot baro ki basa hostel ro. hoi ki mi de dan ki balalawan shi snong ru ki badan perlok shene ki salang bat ki perlok ru kumtai dang don hi Naduk meno ki mi kini ki student nabar India nabar napo Bangladesh ro. Naduk meno ki sya. Kim sya syu ban syong po hostel kan. nado menin ken ki lakhang Le mi lot baro men. hoi Le mi lot. ki lakhang lut ki hall lakhang lut ki baro bar stay school te khang lut ki dukan ru baro la shai kumno te em patip shu tip ngen sayo ken ke kubar hang kin ong kumno ken Pio jeng tip kumba kanongot ki samla kasi bang Meghalaya ki pile doktor sa salher. Pi bala yo kanduk kita ki. Hoi. nyilabun ki biakon du te tang nyet harai ki don hi si kumta si spa san pheu na spa ke don nya shu kuli Tang hasal het. Tang hasal het. tang salat oi tang salat ki Sa Dhaka ro ubon kamo.
Syadaka lah kejong. Oh, siya na lagi buwan habanya kali ki ang gisa siya silong, ki don gibasa siya juway, don Oi. gibasa siya rambay ro gidon. Gidon gibasa kaling na po war gidon na mlerem na daw ki Long kisah hostel siya te kan siya gidon salhat. da. Hoy, siya na salhet hoy. Tinggal kuat keli long ki Syadaka ro kejong emma pula doktor ro. Dila kejong ong. Hoy gidah karo gidon yes niyaw he. Hoy gidon he siya karo. Di sutunat ita kubur kejong pi te kong i kuat bani kan bat pi te pi pat pi tres thi kam don ni ai ka jing chakta ya pi ro. Pi bela siya salhat. Kam na siya ga ero. Kam na siya. Pi bisong bahayang mata. Na karga saka siyang bahaya oy. Kata ga tre nga kalong habahan hajing nga ken. Hoi. Tangsan minit ya de kajak nga lapoy. Kemut ki barok ki hostel ki yeu ki surok la khanglut. Msaya kali syu. Hoy ki khanglut. Dai ki suplitang gi hospital bat ki to gi pharmacy. Hoi. Te don ki restoran lekat to katne ki dang ki pli. Ki la khanglut baro. Utama. Dia piyo jeng TPI ba ki khasi ba pulis thi ki pilot ne piong badang don badang sa. Na ya shakundu dang nyana do ya kundu dang men. Ki wegi laban bab restoran jangan step. Hoi. Na shakundu. Oh iwe ban bam Ki strand. sashne ki ongge lit phasa. Ha ongge pat le shok ki dang sashne namar kim tit te ka hadu kat no kin khang te. Ti la shay ki la ong ba plino ti ba no te de kata ong kim tit phasu. Kemut long Ong la ki kim. sa ba le perlok sane. Oh kisah perlok sto ki. Bangladesh kan? Bangladesh. Hoy. Pitang pimaroi bat Hoi. kasi batrai ha ta salat. Batrai ta restoran. Hoy de tang nyamar ve ka kasi. Ta kemut shnong de pis kajangai na salhat sha shnong jong pi. Ka jangan de ya de kali arganta lanta kumta. Jadi menta pim ngai ba kidon kilwan pai ru ngai kaniu selong kilwan pai lang ba daw ki. Kamut kidang bun kidang Kita sakut. kumta gilit pyro gidang sa ro gidang bun. Namar katare namar kumta nya ong ipi namar kim tilano kin plilano tiplas ki ong plino tiplano kin da ai kata ka jing rai de kata kidan gibalit pai don gidang sa ro. Ke ka Namar kirki de kilakhang. ke ka banjia ya ki samla pule nang ne na Meghalaya da dang beteng la kim pat yo pan pai chne la da beteng ke jing ki sa Bangladesh PE kumno kan long kumno kan kata ne kumno ne. Kam kata shui ki. Saya ini beri ini bawan sesi long kim tak shui ki namar kim tak shui namar tasdem gila saksyen ne tela don perlok ken de ki bayar ap perlok hi senero namar ni beri Bangladesh ru gidang don ki bayar ap lang. Na salhet chadaw ki khamjan Hoy ka jan hi. kitu ki basa hadaka. Lang arganta te. Ki basa hadaka khamjangai. Hoy ka sadak ta kam singai kalau be ken ban lit thai lo. Marlenti lenti la jing ki mo. Hoy kalau be ken ban lit thai. Dah han da kita lang yok kali hitang sadak ka term yok kali shoot thai. Hoi. Tito kitbok ki pi ba lang ba kanai news ki samla pule nang ne da kidang ui ki barang sakut sa Bangladesh. Kitbok bakin yon paisuk siya Meghalaya si India. Hoy ta saduai lang kin mo yo ban ki ba kin yo like na gini kicing yak baro. Tingi kitbok ki piru ba la da don lat ngono ki samla ni sakut ti serap lang kontak lang. Okay nyarap ni don gibi thu te ke nama kat bagi ban restoran ya kali de ya haba yo i bekren khasi tinggal kren ki ber khasi nya ong nya ro de khasi te nya su bani thu ken maya de khasi humne te ki su ban man lagi por hanya. Oh kemut pi su thu tang bagi keren mo. Ki kim haba ki ban nya mi thu ek dor te nama haba ki ban yes nyo gi bekren paralok te yang khasi te su ang kong nya ra de khasi te fide fina e ong nya sulang ong gi ban population ne te kum tanya itu ki. To sutanat ya ta kubur bangai ukrabat pi. Tira don ki news ki badang mi sakmat sa pentip lang ya nga. Okay. Ngadai na po nosan hima. Nosan hima ng sa tip itu pang mo. Betul. Te kuleshi bun kong kertang kumna piang ay biang season. Teng de sahila po tam. Lapo tam. Ta kuleshi bun. La po tam. Kuleshi bun kong. Okay, फिर खुबले से बुनता. Okay.